Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, wanama mlio harimwema siwa yomane, mlio harimwashe siwa shangazija, mlio harimwashe siwa shanzuani, mlio harimwashe siwa shamwali, mlio harimwashe siwa sha maore, nana harimwashe siwa shatsanu da hunu Faransa, de diaspora, surtout da hunu Faransa. De shiwa satsanu hunu Faransa. Heli mwana mkomoro wana jundrawo timnika salamu ya kisilamu juu ya hahi. Mnezi Mungu ya mhifadhi. Mnezi Mungu ya mnike rehma. Mnezi Mungu ya mnike reusiti. Mnezi Mungu ya mnike surtout de santé. De santé hema katima dziro ya watukufu ya liyo. Watukufu ntu hanza ndole taku hakuyu ba timwambia ni zentu zinu heni sarjo havanu yabonga sina point ilo très important yabonga sina message ilo très important yabonga sina message ra verifier ra tsaha ra jua ngeri jabanu shakar jabanu rabendrabo karija jabanu rabendrabo micho do saba sisi ma nationaliste ndi hazatu ye kari jabanu yabori bala ribalia point ribalia message ribalia événement rijerambe za kweli rijerambe za kweli sikado jaramoka valarishi yo kariba la jau rambilo ka yariba nu jau risha wanru wamba rongo tizo mbaba hanu yotinde la hatu non jusqu'à maintenant heni message la towa yochohuja jusqu'à maintenant heni message na towa yochohuja jusqu'à maintenant mi kado madram amana donc watukufu garijo huja rivehe message ya dani vanu garijo vira rivehe ze condoléances yahuwanya nasi wa fariki haruma emer ya Méditerranée haou précisément haruma le bavu la Maroc nana le bavu la Kenya garijo huja yone message ya dani rirande hommage parce que ke jajo kiri ukasisi ma nationalista sisi ranzawe nti ya hatu sisi ribirlawe nti ya hatu sisi ranzawe ndizunabaye nti ya hatu ranzawe mahabari ranzawe ndondro kejajo kirikarishi ya wanyanasi ma compatriote wa fariki mahala ukaboridaze kaboritso birajau hamadi gouvernement emone gouvernement uwandu warangatso enti atotaje wabya konderasi kamjawe shahata kabati mrumzima woi tikiki si msaidie harongwa leo harumwe conseil de ministre harongwa hamokaya ngam profiter banunso habala hakazo question harumwa nyanasi wa fariki nganso viranu arende condoléances izo ndizo hamba nganso viranu arende condoléances yongyo hama ngashukuru ni bihaze condoléances ngashukuru ni bihaze condoléances yabo mramba yabo si hamba tawa woko ajabi haze condoléances ndizo kamjesha kiki kamjesha mwanzi wa bura humedi msaidie kamjeshi ya secrétaire général Idarusi Hamadi kamjeshi ndotamba le chef d'orchestre Mbaba Lukumani kamjamwishia kamjeshi ya Dul Kamali kamjeshi ya Muhammad Ismaila kamjeshi ya Muhammad Hussein kamjeshi ya Muhammad Manjie kamjeshi ya Lukumani kamjeshi ya Fatahu kabasi mbuyata matomishi na wecho kabidi bacho kamzima bala hamani porte-parole ya gouvernement mwanzi wa bure haunde porte-parole wa Beti Salama Muhammad Ismaila hauricho shambaba Lukumani shamba kani baze condoléances wa nanasi wa fariki esoma komoria madasi shawadaza aboga jobira harumwe poyo batukufu ngari jobira harumwa poya bili message ya bili ngari jobira harumwa Richi Bumbabi humedi msedie daine zendabu zahahe ngari jobira rapidement rimweshe lizizeka efeaha hesaija msedie fya hesaija bomsedie yabanjwa profita ba komari nidungi ya harumwa message ya msedie ni birambaba harumwe gouvernement essaye gouvernement gejuka hansi wazetuzino cette fois-ci esarnu kwa et sur kambaba Lukumani kabana biramfumo banu ba komori kabana biramfumo banu gouvernement geju hansiwa geju hansiwa ekango juwa hiwa hansi baski jokiri mbaba Lukumana seventir rai gouvernement je hansi ijokiri nezengudo fanyo donc garjo birara mwe message ya bili hiyo rivenu mbabe gouvernement karina uvumbo wando esati no kwa zero sur pia o wando joka tolo o wando joka tilo shanga bo mzima yabo lo harmo l'opposition
ngabo mndu mzima yabo mndu wa mwenye baraka Said Swalih, l'ancien gouverneur mwenye baraka Said Swalih, mndu wa hayo joka nja yabo uwede mndu njani mjibu bana harumwe gouvernement joka hansiwa ngono message ya raru batukufu message ya raru ngari jo birambabi harumwa e situation chaotique ibira harumwe ya hatu ngari jo birambabi ngono neshelize wana Komor ngono ni mobilize wana Komor ni juse wana Komor uka une des dernières chances ba Komor une des dernières chances kabana ka chance ya saya gari jobungi harumwe message yino ridungi ya botsana ripushie harumwa e message lo très important banu de les jeunes de mapeja et mapeja ba Komor et mouvement ya jeunesse yino et ça ngwaso Komor zentuzino tizamba harumwe publication hangu kakabana vira 7 jours kabana vira mfumo banu d'après les informations résiduales d'après les informations wo warambiazo d'après les informations wo warambia kabana pira 7 jours ban et sanga njo siku shatsi na hababa shantu amba 7 jours haruma 7 jours hizo wamba ngwa josa Komor yabona rimeche yoni yabo mimi manju nikendi suna hamba nuge message inu ni wancourage ni nike alerte wana Komor walio haruma masiwa yo mararu do walo ngazija do walo nzuani do walo mwali ni wancourage ni be message joka forban ni dungi haruma message yo tena ni benue mjue ba Komor nano wana mahema pecha watu jua psike njua kwa tuzijua manama mtukufu barufu habiri mbabo sukwa jana habiri shaka jakanti ya detaye kaja kanti ya benuwa ndondondo izo yambo sukwa jana abo mi manju jani bire mbaba mweka hiyo mapeja wa juenro ye plan ya mbaba alikuma deono nrohahe we hansi walindawe mapeja ese ongo una plan kena kirike mapeja majoningo aso Komor ndo wende wafanye manifestation pacifiquement ukambaba lukumani daine banzi ya hahe ngwa joda za wakensi wao ngwa fanye manif no oui ngwa ritwalia ubao ngwa ritwalia ndondondo les services de renseignement za hunu Faransa nani za Komor ngwa fanyo haziba zima no wandu bandu wantu wa hema peja bandu walo yabo ngajamba tudo wenji shabandu walo yabo wondo ationgaza information obeha beti salama wondo ationgaza information wenika fakimradadi bawe tunda donc ajuja rivenu wanye plan mjue izo mbabali komani we hansi ngwan izo watwalia pia waje warenge mapeja waje warenge waje wao ni zwajuka mapeja izo wajuka fanya ngono donc watukufu rani jaje message ndani tikanza rendre hommage l'ancien gouverneur Dr Salami tikanza rendre hommage usukwa leo na tena tikanza rendre hommage Dr Salami mtukufu nezimgu ya mhifadhi wa banaliyo nezingu ya mhifadhi mnezi mnajilikangi ya bonne santé bamwishia usukwa leo kaya harumwe conseil de ministre mwishia mwanzi wa bure harungwa ya wambokaya ngabo wandu wafanya zitendo ziziro wajo jijiwa à la fin du mois début septembre ngajoto ambeheliyo début septembre dekina Dr Salami ukazamba abuka Dr Salami kujo jijiwa fin août na rimejeri kezo kweli shangari Jose ndabuza kumedi msediye jokirikabo ngwanzo afanye yarande plaisir hazamba botsena ka l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi ngujo jijiwa début 2022 isonizo hamba début 2022 fin décembre isonizo kumedi msediye hamba nabonga misurkezo ndrabo intika do handani ambao ukangwanzo jije Sambi c'est pas la première fois wazamba zitimu kadondaruka donne kajajijiwa shangwa tsombo kanganzo ngaranzo ya toleranso garanzo ya toe mapesa yarinike ngeri mtowe hay rinika mo badini hanza bahindu banyanza mapesa bomsedie donc yabo de maraba tukufu tukanza ndande hommage surtout Dr Salami
l'ancien gouverneur wa heshisu wa Shanzuani Mwenyezi Mungu mhifadhi bano aliyo Mwenyezi Mungu ajalie kangi mboni sante Mwenyezi Mungu ajalie ekakwele mahakama ya nunga jwabira fin août Mwenyezi Mungu ajalie ya birendo yafungulwa na amani ya rejeze famille za hai nao watukufu rani jaje message ya ndani nganiviro rapidement ngeni jarma e message ya ndani nishelezize ola mjufu moyo mo mjini hatu nganswabira rapide baba ntina wakati nimweshelize mbabinzima basi nimweshelezize uka mimi negociateur mimi wa strategie nisi mrubanutso lujaba ngikansi nojibu kabo ngocho ndeya nijaba nudeye ude mdzadza hangu ude mbaba hangu afundi nijaba nudina nudeye ndo jouer je numi nawe no intilela hangu et puis hangu ça tire ici c'est tikanzani doucement après ça bon tikanzani doucement ça tu doucement basi yabo mimi ça tire ici bon et moi mwenye hangu nufanya hata nuduse moyo nubaba isi iso ndizo nakaanza hapo jeri ici jusqu'à maintenant intide dwa kale uonele watu jwamo juzi nto jofanya na message la sambanga nutsaho ujuhesa yosa ufanya message ya timundraro ndraro nne ukati unde hata ude hajimbe swali hata ila lama yonesoka kweli tudusa moyo tubabayisa ya baba ketina muhimu chudo chaba nijibu bitina dojibu hata ngono kona mitso mababiri 3 mwaka tumwabanu ta tivuriza na mobala hujuhamo juzi banu tinatitwa foto la harotone sakaya ngawe mwadi ngawe nankaya husipumbu tilone saya utojo sayo juha moyo pa handisonde ya no panye hansi ntaza hangu mbaba hangu warga pia nabukuja nda mimi ebano kutushindo pasa ndongo zangu wandeya kutushinda donc voilà tsodungia tsodopa famille hangu ni hansi dungia mantu judo shelizeke famille hangu kwa janduma kwa basi mrianduma hata donc tsodungia tsodopa ni hansi shanga bo mwiso haho ngabo mwiso haho gana nambe wanyanya wa hajimbe swalihi do wana shewahe nambe salimu nambe sheki nambe Muhammad sheki ukazo humrisani na tena so humrisani kabili mune haya mune mzaza hanyula tsungo pulo ni hansi mzaze wa hajimbe swalihi sa mzaze wa hajimbe swalihi ule mzaza hanyu vous êtes la même famille halafu mwana mzaza hanyu hani 2 ou 3 jours ya tsudo jaya vumbula na ma réseaux sociaux mwene mhu wanyu hajimbe swali heni sikwa ya toploni hansi ya tolaze nkuwo ya kazwa zifumbo ya tsoniso hafubo salimu busheki zo humrisani mwene mwado kantini na ye mwe kanti bazima nabo wende tsungoda mzaza hanyu zo humrisani busalimu vraiment c'est la honte chabo ko wendami tikati tivumbo hajimbe swali tabuka ula traitre yabo sangwa mjujwa mshangai mwambe kama mjumjwa misahe ngamjumjwa misahe na huyo yedo mtata hanyu udo hajimbe swali armazerezo tous les 2 ou 3 jours ou kamchu jwa mrongoza na bangani ngamzungu hona na heni siku la nani busali mbusheki so humrisani sérieux c'est la honte c'est la honte na minga ni profite ba nambe mhu wangu mtukufu hajimbe swali ngamindaye na minga ni mtorozo swamaha gantozo swamaha na tena gantozo swamaha ba yonde heli ya manadamu mimi negociateur mimi na lelwa tilelwa na minga mtorozo swamaha nizuna hamba famille hajimbe swalihi entu hajimbe sona na mdeya banjo kaya nsiyoti ngamina besedoma banu ti paromdeya hajimbe swalihi ti paromdeya na tina timdeya na minga ntoze swamaha famille hahe hula hendu zahe nana hula ya lola ze famille zombili nano onanya onti pia ngani mtsahoni ze swamaha na tena ngantoze swamaha tina paro mimi negociateur ekatsa babo tsamba tina uzirejei tena na minga ndeu hajimbe swalihi parce que anjuka mhu wangu mtukufu ngono yende mhu wangu mani mtsozo swamaha kwano gani mtsago swamaha na minga mindaye ihero sukwa jana ya pula ni hansi armazerezo ne mjufumo woyi ngono gani mtsozo swamaha na tizamba ngamidaye shati kanza nabe owanyanya salimu kamranti maona mtazahanyo la tsugo bula armazerezo sosio la zombi sani bo salimu bo sheki zombi sani
ngari twara message hatu gananzoni shelizitsa ne mwanamshi akanza nivumbwe chana nano wasatu kanza wanjiye wado defend mroda mwanamshe sina mvumbwa banu wo mumbeni mumbeni mwanamshi akanzi jana yakaye naye wakano nikala yabo nimwambie ndokaya fegafu bakutunjwa hata ono fegafu bakutunjwa une affaire d'aminaye utinjie ne rentre pas dedans, c'est pas tes affaires gari julana osantipia je te connais de A à Z, je connais ta famille, alors ne rentre pas dedans mwanam she mumbeni wala rala mjinzima minaye mwanam she wala uka utizinje tena kutawa bakutunjua utiliparoni vumbe simangu tena, c'est la dernière fois abo yo konseno nikao mwanam she atumumbeni wala yo konseno nikao utiparoni vumbe simu hangu utiparu vumbe simangu tena yo avertissement nikao shelea chez les joueurs rouja yabomi inu preuve chez les joueurs rouja parce que tizama kanga nujuonro ganujue famille yako kamili inu respect de mana nto uvumba banu inu respect bahembro na zingara de bahahi mrati njendrongo za tumbusu hata watukufu ngari njaro message ndani tizamba kanga ngani tendo antijokati tendeti viaze condoléances angantoze swama haba yonde ils ont des îles très important des condoléances ni viaze condoléances ya wana Komori wafariki osukwa jana harimale bavu la Kenya yemeri ya Kenya nane meri ya Maroc ngani warande hommage nezimgu ya wahifadhi nezimgu ya wala zivanu bema ngono gani porto mes condoléances sincères harmaze famille zahao mnezi Mungu dizo na hamba mnezi mnachalie ya wale zebanu bema mnezi Mungu ya wane sembebo insha Allah hezi baraka za mitume ne malaika batukufu kanga mjua uka intika duhandani aksida jazi inusijirio haruma ze bahari mbali na bali kwa wana Komori wanzao watemesha maisha mema maisha ayer gono kwa wana Komori ukata hizo tizamba intika duhandani ngasina 6 mois 7 mois banu ngabo wandu wafatina remele bavu la Maroc ensiyomba bali kumanatoka hakanzuani hakafanya discours hiyo mbabali kumanina balahe hazijuano kanga wana Komori wafarakiho mbabali komani hadaza hadungia ye discours ya hahe hadungia katacho yata condoléances katachozia izu ya kahamba yambuka banunga sina msiba shahadungia harungua hakantino tisanru yabo hakantini sinema hahe kasina haja hata sai zote na kwa jana nizo na hamba kamjesha mruwa mzima woi wa he gouvernement yarungwa hata mzima woi hata wa Komori yabo si hamba yesi hamba yabo mbabali kumenga mtumona wala si wa Komori wanyanasi wafariki jana wala si wa Komori wala si wa Komori na wala mazinti pia heni sibalo kafa la jailila ba les autorités wocho biaze condoléances bon wocho ka deuil national chasi sibasi babali kumani kwa tina haja na sinasi kwa tina haja ni mwana Mkomori ti haki bombabali kumani ti haki inde mana kamisi ro mabenu kaya kanga manzao na Komoro manzeni kanga manzao na Komoro doma minini kanga manzao na Komoro wakubalia emergency ya ndrabo ya hanyu ba wandudo benua ndo wandudo benua ze projet wandudo benua wandudo nesa zi alama kon ndongo jasi ni mitodo zamba nkabdimo nesa kaya ngamanzoma na Mkomori mjuha mshemeze yimwenesi alama mfanyize projet nizo na hamba muonese yonde helika ngamanzao matire wana Komoro wadoma nzani shaka mjejo cha mtodungia mtodo simba kufuru ngono mdo inyore mwana Mkomori no tijau mbabali kumani tijau inde mano kaya karina jua rimlasheni karina hamlasheni mbabali kumani inde mano kwa na Komori le peuple kamili kwa tu anza wa moneni dize kufuru mfanyao ndabo mtu anza mrione ngono donc gantsonjia toujours almeno tena dani no ninja Mohamed Msedie nambe Mohamed Msedie kuranti za ndabo za hudi ngo vraiment kuranti za ndabo za Mohamed Msedie hukalewo wone wana Komori
wafariki harma zebahari mbali na mbali halafu ngo tudambo kaya ngashukuruni bya condoléances na mweshe wa Komori na mweshe zo hamba ngashukuruni bya condoléances msaidie kudora Mwenyezi Mungu msaidie kudora Mwenyezi Mungu msaidie ratiza ndabo na minga nuhambie bo msaidie na mi nganu hambie njaka njanzambe ba njaka njanzambe bo msaidie njaka njanzambe nganu la bo msaidie d'après informations ranikiwa zo za haju bo msaidie kuna karama gouvernement kuna umema ministre hata kuna ka porte parole wa gouvernement mindo hambiozo himojo wone bomsede mindo hambio bahingo engengo jojondo adone mgangi wa hago bangwa kuni wondo wadumona aenda dumona ka ko karma gouvernement enda mone ujwa wone ka kujamba ka négociateur ka jabandrabo enda mone bomsede ha tukansi hamba ndrabo hata mapati ngono ha non rantize ndabo msibie zia dingo si vraiment zia la fin tabe fiaro s'approche ngojo si abonsi bomsedi bona ngojo si abonsi hein et samba ba lukumanya ya jona ka et ça on nguso abonsi et ça et jet privé jola ijola Arabie Saoudite ija irenge mbaba lukumanya irenge madam Hambere irenge lukumanya irenge Ilhamu irenge El Nur El Fatahu hein irenge Naseri irongo wanahe wahe pia wapasha wenzao baoke yao usaruheze mbio namnibalie mbabali kuma namnilinde mbabali kuma ni s'en fout de toi ngujonda za hiyo rensi yabo Mohamed Msedie ba il a fait approche la fin approche Mohamed Msedie donc quand sodungi a toujours harma me anganjora me message avec batukuf harma gouvernement toujours o karma gouvernement ba Komori et satini kwa information gamjuao kamitro bambiani ka beti salama ngari kwa ngari juao zibiro iho ngari kwa aux informations uka waoti wanru hambwani shawo wawondo hajuyu warini ka information ukana mje gouvernement tizama kabana bira 7 jours ngejo hansiwa ngabwandu huyu na tinandwa huyu walio hapa sa hamam sedie na vumba bana kwa na ukarma gouvernement ngabwandu joka mjaya bon ngabo owanruwa uwawo hamaidarusi hamadi kanaka secrétaire général sati anjwe poste ajoka nikwa shatina babanu kiki nga njwe zuka mhura shatina babanu tinazamba parce que ntuhanza wake etone ntuhanza wakembalabala ngantsodaza shanga njokaze ngo hizo msaidie kwa tuzijua kabati kwa tuzijua shanga ntsolinda na mhime mcho mwone bwa tukufu kaya ngamjo wona wabuka ngabajuka gwa ngabajuka changement harmo gouvernement ngamjo wona mimi na mambioni kono ngamjo wona halafu ndizo na hamba ngana nzo nambe msedie toujours am msedie nuhambie robo msedie ujuwe yonja kantanza zambe shanga nuhambio uka le grand criminel fakihi mradabi uloko no Faransa uende joka remplacer mbude uende joka remplacer mbude bomsedi njaka njansambe shansambo njaka njansambe ngono yo source no hambia wo bomsedi moto one yabwe question kabli impossible Komori est-ce que négociateur babala négociateur ngombo za kweli kabala trom sedie na fakimra dabi ulo Faransa criminel olande joka remplacer harmale bavla hembude babala négociateur ngombo za kweli yo question namjipossible Komori mimi abwesa tijibu esati mjibuni sati mwambiani ukaya fakihi ndio remplacer imbude ndio remplacer mwanzi wa bure heya watu kokatufanya ndongo 40 za kamili unobla katufanya mbano yo na mwone batu kufanya mwone na mwone kazi ntuzinu ata fakihi mradabi hatendeza le vundo la katikati ya halitendeza singular omjini hahe manza na mawone lekarla ibananda bakamujo kasa Komori yende ya remplacer msedi na muhime afutika nzana msedi ukaya la fin ya hosaija lewa bakarongwa moye conseil de ministre utokamhara udwari ndrinda utoda biza warongwa ndasikemhara utikemhara bomsedi usikemhara kwa utikemhara donc mimi tukanzana mabenika e gouvernement tukufu ngabajoka changement na tena ngabajoka changement ngamjo wona shantu amba ndongo oyo ntsu hamba ondajuka tolwa esangani wajuo wajuka njia isangani juo wajuka njia shejuka njia uona nzo nimproponde banu
Raoul de la Pire nduka uombunda silo arma l'opposition uombe main droite wa mwenye baraka seli swali Raoul de la Pire ndo bayo sure ngu jonchia rimwambia ndokaya ngaruhambia bo Raoul ngaruhambia unasanga ngaruhambiao ukae so joncha mwe gouvernement inu yaboko liwa crimineli bo Raoul wa crimineli yaboko ilabo mwenye baraka seli swali yende opuse yende opanga udwa nchamwe gouvernement yabonga riparao mtukufu mwenye baraka seli swali yarongoze mbro hahe no mendroit wa hahe banjo kango na mahadisi nganjo kaende mpango yende nchamwe gouvernement ngana tsinanga repete tena mtukufu muwangu mtukufu mwenye baraka seli swali rongoze mbro haho rongoze mendroit wa haho Raoul de la Pire parce que wade mbru mzima mzima haruma l'opposition ujo kanjar mu gouvernement kabati mbru l'opposition tsena batukufu kabati mzima hata yemzima bas Raoul de la Pire yabone mana mukaya Raoul de la Pire we criminel et quand ils ont kunjar mu gouvernement yabo we criminel yabo we assassin yabo uze match bu Raoul yabo uze match bo Raoul isa kutajona l'opposition kamili wa haraya mwenazen sura kanizo rone Hamadi Bolero yende yadona l'opposition wa hadisi halafu wewe bo Raoul ujokubali na bokabisuna haba kabati mzima woi ulo harma l'opposition ba Komore wanama watukufu kabati mzima woi ulo harma l'opposition ujoncha harma gouvernement e kanga joke hansiwa e kata kwa jasabonsi bahiye mtima basi Raoul de la Pire yende na namoka Raoul de la Pire mtukufu eka huko balunji ya gouvernement wa crimineli yabo uhuze match Raoul ngaruhambiao na tsinanga ruhambiao kuono kakaba simbolo l'opposition yanjia yabo wewe dawe basi Raoul yabo tijwa utijwa umenye match ya hatu utijwa menye nabo mwenye baraka mtukufu ngederera Raoul ngederrière mwenye baraka seli swali donc watukufu ngarinjiao message raro le tizamba message abona cette vidéo yinu ngarinjiao harumwa le chaotique ibrahim si hatu evanu bwa Komori ko tukufu wa hanyu ngamona wensi heli sohenda ngamona wensi heli songo gender ngamona wensi kabati matwamana hata watukufu ngamonao hata kabati mwenje na bomba bali komani makati ya hali tu yakavote wa 2016 amboka yeye wayende omwenje uka objectif ya hayi do mwenje ukaya harimwe masiwa yo marara msedie kala usamba kabsi go kamwenje wanakomora ngatabi hao wanakomora taze frigo za hao wazi désactiver wato wazefiri wazi débrancher heya batso mwenje njajo ambari mimi huyu njajo ambaye emiji moyenne njajo ambaye emiji les villageois njajo haba kabati mjunduko kamwenje kabati tena kabati doka maji kabati maji ya huno kabati des hôpitaux ranguga sina 3 ans renda ngarchungo shakari l'hôpital El Marufu nge wahao ebala ranguga sina 3 ans na l'hôpital El Marufu ya tutimizi wendri ngasina 3 ans renda pourquoi ba Komori pourquoi 3 ans kamili na mjua kama na l'hôpital El Marufu mana tukai wa harangu hale e machinois na mwishie ba Komori machinois ba heni mwezibala e kakwa jalibwa ba watu ziehasi watu zia komo walibwa isawa jolibwa ngwajodunge hasi ilande mana l'hôpital El Marufu ya tukai wa harangu hale yende mana ahweni seni mwezinde heli omwezi unu kakwa jalibwa ngwajozia walibwa nge warenge hasi tizwamba kabati des hôpitaux kabati de route ngamona zerutu mono harima ze media zetu zune zerutu harima miji yatu kaziti hata na monetse na kakabata hata ngabo bandu wanji wa Komoro kwa tulo pasa mbanru yohula wandu kwa tula mbahinru ngabo malaho batukufu
usukuzima kwa tupasa mbandu hila ngabo malaho ngwatungo la mbendo bomtsana basi kwa tula bomasiho ndo bomtsana basi haubo tasibahi hata wajone mbaubu de mbaubu tasi bala basi kwa na la mbendo hata komo le lendemain denso abili hawetso raro na izoka jaka hali makati hali kazakaya suka jaka hali nduga za shahula tashahula kashitsi shangar jor banda armazensi rinda atanrovi ngarindora tsazen rovi Madagascari, Tanzanie, Mozambique. Nrovi harumati yatu nrovi une île haruma île ko ngasine ziunga za hatu ngasine majiva yala karitushina karituenda ra fanyela agriculture zenrovi heliza ka harumati yatu apa sakalti mbandrovi mbabanu hatata mbuka tu parisa wandu walimao shawandu pia wakanti haruma zimiveri owenji bangi ya hao sha ngwanzo wapashie waje Ufaransa na hizo akabidi wa mobilize wa sensibilize le gouvernement wa encourager wantu na mjue malime na mjue hizo kwa tufanya hata tizamba yentinge tungo jenda ba Komori kabati ndongoze da hata kabati emergence ntikemu halala kabati hata rien des assassinats ndongo tsungo hulana wandongo tsungo tilana zononde ngabo miji tsungo tilwa muro wandongo tsungo tibwana na mone vuvuni wandongo tsungo mroiho wandongo tsungo tibwana izo pia kacha karmenti ya hata na mone tina te mafundi les imamu gon wao pia wadaza kaba turongo hata gon inotabilité ya hatu pia wadaza pia kaba timba byenda ho na mone le grand mufti gon Abubakar Said Abdullah katurongo hata hadaza kama tumisha hata yabo yenge izwala meno soka kweli yenti ndio anare yenti so hima ketu bouge immobile ekatamba immobile yabo kaba sembe ngenda hata ketu henda itso hima chao yabo si hamba kwa Komori yabo solution là c'est quoi la solution? Il y a une solution là Bwa Komori non ga iloso ala nzori jibu il y a une solution là ritowe ces problèmes impia iyo des questions njiao iyo des manifs ya joka fanyiwa ni mapeja iyo des manifs ya joka fanyiwa ni mapeja des manifs wajoka na wafanye démocratiquement au Comores gone yabo mimi négociateur ngana encourage intikado hada ni zambao ngana encourage wanyanasi wa hema peja wajoka sa Komoro ndo manifeste ngani wa encourage na tena ngani wa encourage shami mimi ndizo ekesoni jibu na nzoni pose banu ukangani shangao ngari shangao no minga shangao na tena shangao emma peja wanyanasi watukufu mjoka sa Komoro. Comment ça se fait? Na msheba Komori parce que banu kartuanza ifadwa besa kweli ifadwa benu wasendoko silo kaza kweli bisa misro mwambiani kama mimi négociateur si nationaliste si jabandana be vérité si kardo nyanyara si kardo babai si kardo bandaya chasi ambe vérité. Comment ça se fait? Et ma douamane ma politicien Hassani Hamadi Tosha Johar Maître Sabil Arif Alim Haji SMS Swali abana bwandu à l'extérieur. Comment ça se fait wandu kana kadunge mapeja wa Komori emane ma politicien wanu watujoka dunge mapeja et jeunesse ou sa Komori emana watujoka dunga ou sa Komori sabarinda et kakweli ngwanzo ndo manifeste pacifiquement et kakweli ngwanzo ndo unese ukaya kartu jiba helinsi yarongwa otage ekakoli ngwanzao wende wasise asuma nazali bonzi emane ma na ma politique watso wadungere msulambo ka wangu wachoda warengwa warensi wake hunu wadenda au niveau international wenda wa denonce tijao namkeradhi batijao ngamla bioni ekaima emadwamana ma politiki wanu wadungana nawo wasi Komori bahiva vajo kagwa halisi
banu jokirika wo mapeja wao bakegwa shaba joka ya mvuyu bajoka mvuyu swafi ekema emadamna ma politicien wadungana shayuzorisa izo mimi négociateur zinshanga zao uka rangu 2019 mbabali kumani ya rengen sato otage harumwa 2 fois il a novembre quand échelon il a novembre 2019 na février en janvier 2020 wanama wa dawla ya haki wambo kangwa josa komori wandawa jipanga na mweshele mwanama mtukufu Nurdin Mbayi daina Omar Mirali hata wende wa Macron ukanga josa komori Novembre ngarajo jese komori Novembre na mweshele wa komori na mweshele il est qu'en novembre 2019 wanda ta wazia kwa jasia février tena wandi wa relance kwa wajuka sa komori diaspora kamili na sisi tipia ngarajo sa komori il est qu'en février wandu kwa jasia aba sawa nyanasi wa hema beja waumre projet inu kawa decide ngwa sokomori na bondi zongo tusiha ntujua combien ntujua kangwa joka 100 personnes au 200 personnes au 300 ils ont toujours chaque école ongwa tusiha yamba binga nunu shahidi wa tukufu ongwa tusiha esa watwalia esa wajiprepare kangwa sihao tizamba ma 7 jours banu wamba ngwa tusiha shandi zuna hamba pourquoi emadwamana ma politiki wanu watsodungana nawo notizambo kema kati yale omba kwa tukasia Hasani Hamad to sham watsodu hamba ukangarjo sa komori emma nam to profite banaba madungana ne jeunesse nuri yunen mina nzoni juwe emma nam tsodunga ne jeunesse numa si Henry Hasani Hamad botosha sawa uba tukufu e jeunesse ngwajukasia disona habanga na encourager wanyana swalo komori mono tizamba bana basa monehli ntito henda ni parwe miji e mabavu kamil e sawa nyanasi e jeunesse wa josayo toutes les jeunes wa josayo hangwa jamba de diaspora parce que abo si des jeunes si ba sanga bo wa diaspora kam de diaspora kamil e kawa si komori ntsuyo na mjuhe banyu mwadunge mjuhe mje munziani na mjuhe mje munziani ninyo tipia e ka kulinga mtabi hao e ka kuelinga mtabi hao kweli nyanya simdo komori no naramla na zakoli parce qu'il y a une dernière chance kabana ka chance ya satsena kabana ka chance ya satsena avancena e ka kolwanya na swasi komori nyimlo sur place kamjajuha shamkanti mkanti mohanyu mdambo kasinga sahara asika na subutireni sikar suhenda usienda rulwaya si ebanu wala hunu faransa waseyo ngafikirika kwa tsura ngazeriski bawo walo hunu jayo ngafikirika kwa tsura ngazeriski shawa unokainde tia hao yene moka yenye nyimlo sur place na mjuhe ntu ye mapeja wajohuja na mjuhe yenye na mjuhe msifanyezo izo mafanya ye mhu wangu mtukufu Abdallah Dwasani akafikirika ye masiwayo mara wajoju hawa manifeste hawa joma dengazija wajua manifeste nyonti pia mla zamkansi Abdallah Dwasani enda junru besebala kume basi kume au haukume na tano basi volovolo bahi yenye ine dernière chance kana ka chance asasina e kabwa komori ndo sur place kamjajuha yabo nari namkeravi rizie hena mrusisi wa hanjume mrangare mba famia hahe mriafanye via hahe tranquillement hena mrangare yangalemba famia hahe ndake mrafanye mba via hahe tranquillement bisona babana ine dernière chance e ka disona mimi négociateur na tena e kawa komori wada za wakansi e mabavu ya pia wakansi halafu walo hunu e diaspora wala hunu wasiha wando ajundu 100 personi basi yabo yambilwa kweli yabo kolo walo komori kwa tutabiha abo walo komori ngawo bien abo ngawo bien kama si problem hata yabo demana kanza shemeze yabo gandunga rimwe message inu tizamba banaba nalisa ya dirite inu kaya mbabali kumani watu alia plan e sarinu kwa plan ya mbabali kumani e manama mtukufu Baruf hevenu wambabijana shaka kajalama ya detaye kajalama detaye ya plan ya mbabali kumani ukambabali kumani helu watu alia
barufu kajamba na hii ngabo lista izo source sur na tena sur ba Komoro iyo sur na tena sur barufu kajamba ndrabu izo ambachana e mwana mtukufu barufu kajamba ndrabu ukakola ngabo list lo yabo sa yahansiwa 26 personnes entre 25 et 26 personnes wanzi wa yabo ukanisawa jo pashia haruma ya vyo jo kasiha Komoro zentuzinu hata kwa nabuli wa wasihe atawajonda hahaya kwa nabuli wa wasihe shangwa chojorongo boju babo warengo wabe haruma prison special kwa na wahondo nese famizao wajorongo wabe haruma mahala special wabaki hiho ngono babire panza zili njiho bese 2 mois ou 3 mois ngwa wachililiwa 26 personnes wanrongo haruma tableti yabo tableti hahaya yabo ngwatsunjwa ramashe simu yabo waunele fotela hemu wandu waudo be yakabihe mafitina waudo wandu waliyo harma ima peja ngabo bandu yo wandu yabo atonga za information wabeha izondongo yo batukufu ntsuamba hetsa shahurwa shaizo ndizo we hanti izo ndizo watwalia ukaya ngabo wandu mahsusu rwatsahao riwarenge kwa nawo hone se famiza hao yabone mana na mukaya uwanyana si mloko mari sur place yenye namjuhe banga muna heli makriminali wa watwalia namjuhe yewana nasi mlo sur place yewana nasi mlo sur place yenye namjuhe nsilinde wanya nasi wa diaspora wasiho waja wafungwa owasawa olwaya owasawa randu azirewe yiho baijokiri wala kwa tina pitia hata kwa tina pitie maligero wanyanasi heli wabehaze barua malani pia wanike madepite hunu Faransa wanika barua tina ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian wanika tina les Nations Unies ukansinga soko mori eshela karinde rulwaya eshela karinde tabiha esa wanika ze provision pia kama soko mori malgré disons haba malgré iso mbabal kumani o kwa tina hajanizo ijokiria warenge wawawe on sait jamais yende mana kanza shemeze nabo surtout walo sur place ukaya yenye namjuhe mabavu pia namjuhe banga monao mbabali kumana tatuo yeye wayenge muhara mbabali kumanera ngesha kandizwe mapeja wa soko mori mbabali kumana batu kufunge muhara na tinange muhara hesa hapara ma mercenaire wala Arabie Saoudite wajoka huja bono namjue kanga déjà des mercenaires walo Komori wabiriliao ifamia mbabali kumani bono gabo ma mercenaires ngamtungo wa una Komori kwa olo yiho wangu tungo birilia des familles mbabali kumani tuwatizamba ngemhara suwa handisa hapara Arabie Saoudite ya jatawe denwa na hahe izo nizo mbabali kumani hansi ba hesa mbabali kumani ngemhara mbabali kumani kufikiru kaya gudo jafanga kudeta ngufikiri kangu tokajafanyiwa kudeta hey jeunesse jo kasakomot hey diaspora jo kasakomot inde mana tu atahabezi para Arabie Saoudite waje wa mrenge yabadi mana nambokaya surtout douana na swalo Komori nous mobiliser nous sensibiliser uka inde avenir ya tusoti pia na mkera dimjuhe na mkera dimsikubali mhadalo na monele ntiso henda tizamba banu ngamtungo wana wanyi ukayantike tu henda bai namjuhe eko wanya nasi wasi hona mjonyo ntipia msemo nziani na hema kwa mana mapolitiki wanu na wafumba banu keti trotari Hassani Hamadi Tosha Johari Metro Sedilarifu Alim Haji Dr. Zile SMS na mkera dimbeze mtindeze biye mdungo wa nananyi na mtindeze biye mdungo wa nananyi Ibanu ngamtumwaza wende wasisa asuma na zali bonsi hawa wafanye manifu hawa wafanye rongoyo wende wolwaya hawasuma na ya sebonsi halafu nyinyi njemjie katumse Komori mwende mwana place asuma na zali. C'est quoi la différence la wende nyinyi makabidi mtende mwana c'est l'exemple danyi bu Hassani Hamadi bu Tosha bu Metro Sedilarifu nyinyi makabidi mabakanga ruhauri litende ngalitendeo na mridunge diaspora na mridunge derrière na mridunge banga soko Komori danyi
dani wanyibo Hasani Hamadi mkabidi mtende shaka mjutubula jeunesse wa mbango wa Sokomori vanyumba kihunu mbakaramaze canapé. Non, qui n'a passé. Non, sérieusement, ils ont mis vraiment zimtabishao. Zanezosi wa Komori. Ka c'est pas normal. Ka kabati mudhomana politique mzima yabo yambokaya mindo tendo. Na mjeri se Komori ndizonga si hao. Non, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal wa Komori. Hein? Kanyoti pia madhomana ma politique mdasi basi. Apanga tungwa ba wanyana swasi Komori. Heli wa biro warongowa ngandora kombo woyensi. Garindora kombo woyensi. Gon, garindora kombo woyensi. E kamba bel kuma na sibonsi. Bisona mbabana. Dabale mwana Abdallah Douassane. Baninga mtwanza mweleshe wapla. Ah, ye daula ni mtwanza mweleshe wapla jaumi kwa jaubasi. Shaka mtwanza mbuje. Ah, kama mtwanza mbuje. Bahinga nsambo na tsananga nsambo keti trotari bo Hasani Hamadi bo Tosha Juhari bo SMS keti trotari na mbeze mtindeze biye mdungo wa nyanyasi bakena kiri ngono kena kiri ngono kena kiri no mi manama Hamadi Saidi kena kiri sire chama ngachombe verite karina utsatsaza Vanu ngafikiro kabanu wala. Msuramba banga mtsazazo ngoyo. Inde problem mahani ngamtsatazao. Weba ngamtsazao ngaba trete walo harma zemba na zinu watunga bya beti salama. Banga mtsazazo ngamju tsatsazaji. Non, sérieux, ngamju kaptsatsazaji. Kam tujwa kanga bo les services de renseignement zangu Faransa ngwatunga mdungani. Kam tujwa ze services de renseignement za Komori. Zafa crime radab ngatunga mdungani ngwatwa upia izo ndoka fanya. Wan izo pia watoka fanya watu wao pia sabesa watu wale watoka fanya bao watu wale hansi wasungo linda na mtu mbo kadia gobenuo ze secret eba nizo secret izo secret ndazi secret dabuna mbo Hasani Hamadi na mjumbe Komori yo secret mngona chilika ngotoka sia mngona chilisha minja zishia mngona chalie mngona jele katosha SMS alimhaji Metro Seglarif mnguna zirende kabo iyo secret nisike chikongo jukasia ba minja zishia cha vraiment kwa jasiha c'est la honte c'est honteux voilà c'est honteux e kabo tibenu secret katabo wanyana si harmwe masiwa yo mararu e katwambo kaya e mabavala pia namjuhe banyamsa wao mnguna chilika yo ti secret ngabo yo ti mnguna chilika yo ngona ndoko sinda chini Monsieur Abdallah Douassane mbokana mjue ya ize dans si Douazaraka swa Komori si Douazaraka enga Monsieur Abdallah Douassane sakado e manama Abdallah saye ze esa ze ngatwamba je do wandu de miji des délégations zabenda tujini kome wa Abdallah Douassane ridwaza hizo ze délégations ngabo zala ikoni ngabo zala vuvuni ngabo zala mji wa Mbeni za dwe sansujini ngome ndo kanti twalia ridozo na direct jauri yaona izo ridwaza ze cellules za Antoine Abdallah ridwaza ze coordination za antiwa nesente izo pia ridwaza hau yen dizuna hamba yen tu Abdallah akaparoa ndo namjetse monziani ngabo mria henda kabati mrenda hata no nezo hazaba wa dizuna des délégations wado zamba ukangarjo siha Abdallah Charengo wano yabana basani katsira mboka namjuhe badika kajajwa rasensibilize wangu rambe wano Komori kana mjuhe bainde averini hanyu namjuhe ekawa nyanasi wacha Komori ekawa nyanasi wa si Komori namjuha mke konyo nzima namjuha mke bazima nyonsi pia namjuha manifeste nyonsi pia wano namjuhe ekaka na jwara riwa shemezi riwa juse ruwa lamuhe ya wantu jwa byo sekrenda hivi mtu jwa byo sekrenda ndivyo na haba shakena ukiri singali zambao na singali zambao si zamba inde de chance kabati chance ya saya e quand kwa jwa manifeste pacifiquement ya mijila pia wajua wa samonziani ya bodi zona hamba hena mru na tokene famia hahe na garde famia hahe ya tawe ribakiba na ta 2024 na ribakiba na ta 2024 et ça c'est une des dernières chances une des dernières chances ngono hena mundu ekanga walo Komori wadaza
wana wadaza kumseria waonwa na wanyanya wasikomori dizuna hamba wasawarengwa au watirengwa halafu adaza wakensi yabo yamlokaya nari stamili ribakiwa na ta 2024 dizuna hamba henem ya garde ba famille hahe ya fanye via hahe tranquillement kono isole habari batukufu isole habari merci beaucoup surtout et message na kanzeni fumbwe banu dayinu yaho wananasema peja ntokanda surtout ni sensibiliser o wanyanasi walio harumema soyo mararu ukaya inde avenir ya hanyu inde avenir ya hatu inde avenir ya huwa na hatu bahi narijuhe lishemeze bakomori narijuhe bakomori na mone heli wanyanasi watuna wafariki monzani harumaze bahari na mone kaizo pia izoto tapala maisha mema izo pia taratibu bakomori bahi yenye izo les habari batukufu yonde message tunakazi na bebanu tizama banu ka e gouvernement e kange juke hansi e kata yakwa de sabontinge jo hanswa ti hale banu wono tizamba kanga mjuo wanru de tête wa joka utolwa de grosses têtes hamam sedie gujo tolwa shatina vumbo wa bakiabo surtout et gouvernement batukufu ngaba joka changement na tena changement ngamjo wona message neto wa banu surtout banu na dizona bema na mahajimbe swalihi ukanga ngasindaye e mwana mahajimbe swalihi ngaminda we bahajimbe swalihi ngono so daza mimi sina mjibu tena nsabo kama satiro system iso yangu satiro system iso yangu tikanzani mjuse moyo sati mjusa moyo yone objectif yangu ngono na bonje njenda na masa mru masahiri njenda na soma hitima nje shande hanyo hangu ngono ntofanya strategy tu la tati mjusa moyo hapo basi hapo besa jua moyo hapo tena doja ni mjibu yabo neno kama na mahajimbe swali ka tranquille ngaminawe ngasinawe ausanga jua si wambeni singa jua wakuna zefumbo wakazi wazo wakuna hizo zonga jua nyonabe wananyuho wanashiwaho Salimu na Sheikh Mohamedi ukazo humrisani ndo na mtata hanyu ye tolaze ngu haruma reseaux sociaux nabo ekatamba haruma reseaux sociaux yabo daruma ze media esa video yafanya sana zenda ramaze media yabona komori pia washia mtadzaha nyende yavumula ramaze reseaux sociaux bahi bo Salimu mwende mwe miliemru udungo da mtadzaha bahi kamjuha bazurisa bo Salimu izo ni habari batukufu izo ni habari mtsuhanza ninje za tena objectif de combat ya hatu yonde jodo chaba ni rongowa shatsina do chaba ne reponde wangu mtujata wangu dovi mru ya juha moyo sina wotindami sina do huja bani mjibu wono sina do chaba ni mjibu yosi de system hangu tizambo kaminga mina objectif ngamina mimru wa stratégique shatsina chaba ni shamri yande yafuni hebani ndo mdi ndo mreponde yo mutso abongo tsolatso kata obure sina janla tso kata ngo bambure nganjo mratsa dungie tranquillement ya tsoronje famille hangu yedea tsodungia utizie mitsoambia utizie mrukazi ya tsodungia hata shango jona tolemewa mamango jolemewa gojo na tolemewe gojo henda shadungia tsodungia dungia ndo shanga bomwiso ngabomwiso ha sharaha t'inquiète pas dungia voilà chamit zamba et ça tire ici c'est tuju samo ils ont na 40 bas voilà et zamba même stratégiquement anjora ma stratégie nzima nurongoze mnamo mzima bo bas sina hunja tena voilà donc merci beaucoup à tukufu dizona hamba en tout cas le combat continue tizamba banu j'encourage wanyanasi et jeunesse et ma page wananas de diaspora kamila tukasa Komor je vous encourage nezingu ya mahasulisheni yontipia nezingu ya mahasulisheni nezingu na chelie mreisise ze emanif de paix mjokafanya Komor na zibire na amani batike problem inshallah hezi baraka za Mwenyezi Mungu hezi baraka za mitume ni malaika neshelezize msedie na kiki na idarusi hamadi na lukumani nesufe jihadi ngari mwambia unikaya wana komori tsangwa sokomori
esarudwa ze plaza hanyu kama na mkomori kama na wahi diaspora hakomelwa na mjue kanga ni dhamana bokichi boidarusi hamadi na mjue kanga ni madhamana kama na wahi diaspora mwana Mfaransa isako wa Faransa wenji kama na Mfaransa si komori hajayu hajata bishiwa holo haya na mke madhamana na mkaye madhamana bomsedie boy sufe jihadi bolukumani. Ils sont les habari batukufu mtamba tsanda neje za saya. En tout cas le combat continue ngarike konyo nzima narisensibilizana ngono narirentu hovurana narirentu hodezana baba ni mitsulo mabanika zembana vanessa zisa daba basa kabatizo zo nguwa kabatizo vurana kabatizo dezana narike konyo nzima ngono narikaye konyo nzima. Ils sont les habari batukufu. Merci beaucoup hein. Et katsirongwa na ivanu ngatsoze swama et katside amrubanu kati de mrubanu ngani mtsaoze swama atukati ndo la mumbeni amitso zaba wala sina paro mtsaoze swama ola no sidani sina paro tina uparo na tina uparo abukati jinrini tina uparo na tina paro jamais na tina jamais na tina nganambo jamais tina paro tsama yomba byo impossible habukati jinobi habuka zi Muhammad zambenizija habuka mzee wa hangu Mwenyezi Mungu na mrehemu banaliyo haja ngono habuka ya tijidobi baja négociation yomba byo impossible ntu mtasoma shaheni mwana mkomore kati mdia bano hawinga makauli ya tujivyo na yamba bano ngani mtazo swama na tena ngani mtaho ziswamaha hono henia. Ils ont des habari. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République comorienne, la République islamique des Comores, vive la nation comorienne, vive la démocratie aux Comores, vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.